أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sure Fatiha 7 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cemi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah'a xastır. Allah nihayeti şefkatlik ve mehribandır. Kıyamet gününün egisidir. Rabbimiz sanınla ibadet kılımız ve sendinle yardım tileymiz. Bizni doğru yolga başlığın, gazipingi yoluqqanlarının ve azğanlarının yoluga emas, sen in'am qılğanlarının yoluga başlığın. Amin.